Protes jangan protes. Protes pokoknya protes. Kal gitu ambak nani ini dah. Apa kal protes? Maro pesu nani, maro kecunuk ajak nana gue menyampaikan protes. Dong malah di zaman demokrasi dan diprotes. Kenapa? Kene kan ke busani canggih deh. Nyemak bas di puluna ukun kaladap bedik. Bang ada beli yang pulsa, bang ada beli yang paket internet, jak temahnya jak imemena. Yang sing lah pipis dong nyamat na aja nana, yang untuk keperluan beli pulsa dong. Dong sing yang lah menitungan nani nyemak bas tuh kan kayak kalnyakan kal mubuh sing ukun adap bedik na ukun adap bedik lah saja paket internet tuh maka dojak nyemak bas de puluh lah karo kon adap temah aja imeme kone rahinone jani di somoribo ke sing dadi ngadep pas ling dijo tekan atur itu na tuh kal protes ling nyem atur itu yen unduk tuh nyedah. Nah, do dilontar Sundari Gamon itu dinuju Somoribak gitu. Dah. Ani taen baca bapo di Google sing itu sing jadi lontar apa di Google taen. Nana mamaco. Kengken munyin itu nah. Nah, yen sing peleh banana nginget-ngingetan dah. Ikang wong tang wenang anu mbok pari angadol beras katemah dening Betara Sri bahkan ia wenang ngastuti sang yang Tri Brahmana angisep saring tatuo adnyano ajo atuhu ring rahinone gitu taen ane baca nanang di Google dah. Men artinya nah. Irago dah di jatmu di jagat lemah gitu dah. Dinuju rahino somo ribet, somo Senin, ri hari dino bak liu. Hari liu bak. Oh, hari liu bak apa bak itu? Ini kene bak pangan swasembada pangan pun tercapai di Somoribak. Ini ragu dari manusia rikalaning Somoribak itu dah sing dadi ragu nebuk padi sing dadi ragu apa ada ning adep bas yen lantas ragon rumuk bisa mau anak lingsir tuh ken-kenan ini rago lakar sing nemu rahayu dah ada buktinya tuh nah ada buktinya iya nago nang bukti do nago nang bukti jak lanang do sing tahen nepuk men sing bedikan ngomong dong gugu bunyi lontar gugu tuh nak tulis sendi di donental lu bakat gugu tuh berprotes jangan nak gitu tuh gegemet nak tuung lo gitu sangang gugu mensing munyi nak tuung gugu munyi nyeng gugu kini nah mari kita berpikir secara logis nah nani wak sing tamatan SMA aja berpikir secara logis kan do logisnya kene nah angapi rago jadi sing lah pipis tuno atau tuno prano lah bahas kan ada lantas keperluan lain nah begitu bahasa ada bang lah pipis bang idang memenuhi kebutuhan nilai tuh marucan setuju jadi ada bahas karena rago keselak kene nih nah ada deduak anak tua ada deduak agama kesurat dilontar Sundari Gamon itu nuju rahino Somoribak sing dadi ngadep bas sing dadi nebuk padi
padi. Apang irago bisa ngeret indrio tuh gitu kesukseman sing yo marung lapas ada pas beli atas pulsa sing dari gitu. Itu marah nang nih yen jaing lah berpikiran logis gitu nah yen mau kesela dia gitu mau itu petaro pasti maklum yang caro nanang marah iya nih rako lantas gerumuk ngadap bahas nembok padi rikalo somoripak tau kena ukur nak sugih nak sugih tuh lah ukurnya tuh nah irako belum buat lacur ayah masangan sing labasing na ditebok pa dia sing keliru tuh. Mek ruwat na din. Sajo masih gitu. Sawira irago sikut irago sing itu dah na. Sing batu sikut irago adona lacur adona lah nanah permaklum nak ben bedi ben mondo. Nah ben besek nah. Yen ben besek tuh aneh orang nanang maro tuh kan maro di padi apa tuh aturu ring rahina itu nang siang tadi tidur siang dah cumpu iya nih rako tidur siang malas sing megai dijo ngasilin sekayo tuh yang setuju nah gitu ke surat gitu ke surat ilontar sundari gamu itu ada dikala nih ngerahino somori bak nah kenana jang suk semua kenana subolan tas midang nutore rica inek jani dino somori bak somo pon sinto makanya di dino nenek bak patut diragu bersyukur kepada yang witi hidup betari Sri sekedar benar dong gitu baca sampai Google nanang sing apa bagi dake konten baca Google lu kejap pada mudah-mudahan pas nanang ngingat untuk ingatan nanang mulai suatu aturu ring rahino sing tadi tidur di siang hari mirip tuh secara logis gitu mirip irago pangsing mayus pangsing males mana nih baca nanang tuh di Sundari Gamo kengken tuh dia ngirago udah dijak mau mata dijagat lemah rikalaning somo pon sinto rikalaning pagar wesi keliru dirahino somo ribet sing dadi tidur siang riantukan yang premasti guru sedang metapo yogo yen irago pules nah lakar melaib mertone nikal tunas dah pas yen irago selak pulas sing magae sing membulo sing lapis kita sujaten nah Doto dawane sawire rago kal posting di TikTok sing tadi liu waktu ne bang sing ilang munyi cara ibi do cara pengalaman ibi do nah kawa monto malu nutur ini somo ribage somo pon sinto liu bak mertone do magambahan mertone meriah mertone lan tunas dah ayah